Mayambo Krumzari, Impact to begin Manukuna, prime time discussion out of Miyang Tabu Pumpo Ham the Tram Oxley, Luna, Sakiba 2014 Gi, December Gitang Controcta, Aquid Matamum the Tombisna High School and Lembo components that Kogi, Marisbo Marketplace Imagi, Market Sagari had an Akogi, CB Totana Lebak Topada, Mu Bigi, Akogi, Tumba, Haitare, Mu Gimako, Nipan Fangiba, Adugi, Matang the Manipur Prasam Miamna, Haiba, Makok Sing Sita Simo Manipur, force this appearance and a Namdan of Fara Paramangi, Mute Mam Sing Adugi, Sarusram Cook, Sweden, or when Haidana, Manipur Prasam, Miamna, Kolaka, Laudonum, Asiga Sumba ticket, Luhadana, Dabito Kibini, Adu High Posakada of the ticket Lege, not ticket tabra, Ramdi, Asiki Homo, Gomen, Kimakatigi, High Basis, CB Sin, Benessing Batodana, Kogimakata, Marketplace, Sanabgi. Kogi Kongtang packet pokre, Hiramasaka Marilina, Kogi studio number 2 the Lebusi, Anokta, Ekogi Manipurgi, human right ki on a yam so Todang Loriba, Aduga, Ekogi, Todo Wato Kudimakta, Akogi, human right ki Hargadi, a so Tona, Amazon Hanblet and Holy Biriba, Ekogi, executive director, Animal Am, the extreme writer, Lebusi, executive director, human right alert, Babu Tom, Babu Ham the Tram Oxley, and welcome to Manukuna, Aduga, I write the Livsna, executive director, human right, Lord Work, Rakesh Mehomni, Tram Oxley, thank you for joining Manukuna. Ahmada, Yamba Rakesh and Zenisi, Matamu the Manipur Prasam Yamna, Aduki Akan Kola Lauki, Kogi Pangudraba, Mangudraba, a Kogi Posam, Soil of Hungary, as was Hagalina, Kogi, Nasibo, the Sound, the Pum Kangana, force this appearance, keep him, is Mam Kagna, Asaka, I'm going to Lakimni, Matamu the Manipur government is Hataki set cabinet in Laguna, CBI or NI, the Takakan Hagimni, Hozik Sarabiki step, no leaves at a cinema. Sarkar is in Blue Begin, Nataga, fact finding, not investigations, that's saying a holder with them, say, minimum Saki, having a post to the lady films. Osagi, Saru, Miobogi, skull, was a skeleton mayam, Punky Pudi Matanga, Hojik Laiba, I gave a film Haragadi, Madu Manipur Sarkari Makejagi, Madu eh, cannot make me Mokokra Pangena, Haidana, Madu Karino, Haidana, Tigana with the Makta, Kogi. Criminal Procedure Code ki Section 1774 ki makhada inquiry ma moina chathai asmai chathering marak sida akhoi Manipur praja miyam gi kholaula e masi akhoi thigat basumi aduga section khara dagi CBI re cinema sumi kari miyam la ultimately December 29 da 2014 gi masi sumi CBI re cinema ba Manipur sarkar na warep lawre adu CBI da thare Bara Sarkar damu CBI da madugi thablo pinewa approach tore asmaina toro matung sida CBI na madu hokju bobo lokhot beleti electricity kari no haibada akoigi CBI gi pakhum matung inadi Manipur Sarkar na pirei basi akoigi case am FIR am register toraga hariba FIR se masi case ticket view haibana tawa sumagi Smana me a Makokra Pange, Pange, Haidana Makoina, Masagi criminal procedure cookie section 174 Maka, the local inquiry do. Madu the Mupirakba, see Tikapu Hana, Adu CBI Naina, CBI Bu Matauto Holiba, Masagi Delhi Special Police Establishment XC section 3 the CBI Karikari to Wiyai Haiba, Karikaram Goramba casing the Kanavaya Habzi Madutai. Maduda Haiba Masagi Manipur Sarkar Thaiba criminal procedure court ki section 174 have the Yaubuna Tavarina, Madu Yaug de, Madu Kuna Tobunga Matabunati, Haidana, Adamana Lekokivani. Singing Matang Sida, Akogi, me, China Mang, Rabasing Imu Manuna Siamba, Sangstan, families of the involuntarily disabled association Manipur Pidam, Amasung Human Rights Elarna, Kogi Pitisna, Weraga, Akogi High Court of Manipur da. Public interest litigation Thai. Masigi PLC Mapung Wadi Ansagi Manipur Sarkar na Bara Sarkar CBI Sinare Sinagrabana CBI na Masi Lok the Sumlem is local law Haiba Mapung Bakanoni Adu Madu Hokiba September sorry Akogi Nahan Tang Amada Adugi Mapung Weba hearing Dutawi Aduga Madugi Raidu Rijab Torga Matamni. Adubu hari ba hi aganosi khana kesi khana ri matamda sagi lepak to thukpa ya de adu to de da to din singba taba maraki hukum interim order di leiti aduna legally speaking moina asi lepak to thukpa da madu ain ge ba thingba lebra haibu du mukti hoju mukti nati
ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯇꯥꯛꯄꯤꯌꯨ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯗꯦꯜꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯂꯤꯁꯀꯤ ꯑꯦꯛꯀꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯁꯣꯏꯕ ꯈꯔ ꯂꯩꯅꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯛꯁꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯌꯥꯝ ꯁꯦꯟꯁꯤꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯇꯦꯗ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯁꯦꯡꯕꯗꯁꯨ ꯈꯪꯍꯜꯂꯒꯗꯤ ꯏꯔꯥꯡ ꯁꯥꯒꯠꯂꯛꯀꯅꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯐꯤꯕꯝ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯈꯟꯕꯒꯤ ꯊꯑꯣꯏꯅ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯑꯋꯥꯠꯄꯗꯨ ꯈꯪꯅ ꯈꯪꯅ ꯉꯁꯥꯏ CBIꯗ ꯁꯤꯟꯅꯈꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯛꯁꯤ ꯑꯣꯏꯈꯤꯕꯖꯥꯠꯂ ꯁꯔꯖꯟ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯁ꯭ꯀꯜꯁꯤ ꯐꯪꯉꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯍꯦꯛ ꯇꯥꯕꯗ ꯈꯕꯔꯗ ꯌꯥꯎꯅꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯤꯗꯝꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁ ꯕꯤꯌꯔꯔꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯇꯣꯝꯕꯤꯁꯅꯥ ꯍꯥꯏ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯁꯤꯗ ꯆꯠꯂꯤ ꯇꯣꯝꯕꯤꯁꯅꯥ ꯍꯥꯏ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗ ꯆꯠꯂꯒ ꯀꯣꯠꯇꯅ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯑꯁ ꯃꯁꯤꯗ ꯃꯣꯏꯗꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯐꯤꯗꯝꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯁꯤꯡꯗꯨꯗꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯒꯤ ꯃꯤ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯒꯗꯤ ꯀꯝꯗꯧꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯋꯥꯈꯜꯁꯤ ꯆꯅꯤꯡ ꯇꯥꯗꯕꯅꯤ ꯑꯗꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯀꯅꯥꯅꯅꯣ ꯀꯣꯠꯂꯤꯁꯦ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯖꯤꯅꯤꯌꯔ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯍꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯃꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣꯃ ꯕꯦꯡꯒꯣꯂꯤ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤ ꯃꯥꯏ ꯃꯃꯤꯡꯗꯣ ꯑꯩ ꯆꯞ ꯆꯥꯕ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯖꯗ꯭ꯔꯦ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯐꯖꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯁ ꯃꯁꯤ ꯀꯣꯠꯄꯤꯒꯅꯨ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯒꯤ ꯃꯥꯡꯈꯤꯕꯁꯤꯡꯗꯨꯒꯤ ꯃꯤ ꯑꯣꯏꯔꯝꯗꯧ ꯃꯥꯜꯂꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯐꯣꯔꯦꯟꯁꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯅ ꯑꯦꯟꯊ꯭ꯔꯣꯄꯣꯂꯣꯖꯤ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯅ ꯆꯍꯤ 18 ꯅꯤꯐꯨ ꯐꯥꯎꯒꯤ ꯔꯦꯟꯖꯗ ꯂꯩꯔꯝꯒꯅꯤꯅ ꯍꯥꯏ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯥ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯩꯗꯤ ꯎꯄꯥꯏ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯩꯗꯤ ꯃꯊꯛꯇꯒꯤ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯂꯦꯞꯄꯨꯕ ꯉꯝꯗꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯛꯑꯦ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯨꯗꯛꯇ ꯆꯠꯂꯒ ꯀꯩꯅꯣꯃ ꯃꯦꯃꯣꯔꯦꯟꯗꯝ ꯑꯃ ꯆꯤꯞ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯗ ꯏꯖꯩ ꯇꯥꯔꯤꯛ 18ꯁꯤꯃꯛꯇꯗ ꯑꯗꯨꯝ 19ꯇ ꯌꯥꯎꯔꯛꯑꯒ 18ꯀꯤ ꯅꯣꯡꯉꯥꯜꯂꯛꯄꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯦꯜꯂꯒ ꯍꯣꯠꯅꯖꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯃꯛꯄꯨ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕꯗꯤ ꯅꯣꯡꯉꯥꯜꯂꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯆꯠ ꯃꯇꯝꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯣꯠ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯔꯤꯝꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯃꯣꯔꯦꯟꯗꯝ ꯄꯤꯖꯈꯤꯕꯒ ꯁꯤꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯔꯛꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯃꯤꯒꯤ ꯊꯋꯥꯏꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯅꯤ ꯃꯁꯦ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯆꯍꯤ 10 ꯑꯃ 10 ꯑꯃ ꯁꯣꯔꯥꯠ ꯁꯣꯟꯗꯅ ꯂꯩꯔꯛꯏꯕ ꯏꯃꯨꯡꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯁꯦꯟꯁꯤꯕꯤꯂꯤꯇꯤꯁꯦ ꯀꯔꯤꯝꯇ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯁꯥꯁꯣꯟ ꯄꯥꯏꯕꯤꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯅ ꯎꯄꯥꯏ ꯂꯩꯇꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯊꯤꯡꯒꯅꯤꯅ ꯇꯧꯕꯗ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯇꯥꯟꯅꯗꯅ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯑꯦꯝꯁꯨꯒꯤ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯁꯔꯚꯤꯁ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯝꯃꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯔꯤꯝꯁꯇ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯦꯝꯁꯨꯒꯤ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯑꯁ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯦ ꯃꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯁꯤꯒꯦꯅ ꯇꯧꯕꯗꯒꯤ ꯑꯦꯝꯁꯨꯒꯤ ꯃꯣꯏ 70 80 100 ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯊꯥꯡꯍꯥꯏ ꯄꯥꯏꯔꯒ ꯍꯥꯏꯖꯤꯜꯂꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯒ꯭ꯔꯥꯐꯤꯇꯤꯗ ꯃꯁꯤ ꯊꯤꯡꯖꯤꯜꯂꯣ ꯍꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯛꯑꯕ ꯃꯇꯝ ꯈꯛꯇꯗ ꯊꯤꯡꯈꯤꯕꯅꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯉꯥꯡꯅꯕꯁꯤ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯔꯀꯥꯔꯁꯦ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯈꯪꯗꯦ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕꯅꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯊꯤꯀꯥꯒꯤ ꯁꯄ꯭ꯂꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛ ꯂꯣꯏꯍꯧꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯩꯁꯥ ꯐꯪꯍꯧꯔꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯍꯦꯜꯂꯦ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯌꯣꯔꯤꯇꯤꯗ ꯃꯤꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯃꯤꯒꯤ ꯆꯍꯤ 10 ꯉꯥꯏꯔꯛꯏꯕꯁꯤꯡꯗꯨꯒꯤ ꯁꯦꯟꯇꯤꯃꯦꯟꯗꯣ ꯀꯩꯁꯨ ꯊꯋꯥ ꯁꯥꯕꯤꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯏꯇꯥꯎ ꯀꯩꯅꯣꯅ ꯔꯥꯀꯦꯁꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯤꯕ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯃꯥꯡꯗꯗꯤ FIR ꯄꯥꯜꯂꯦ ꯍꯦꯛꯇ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯩ CBIꯗ ꯁꯤꯟꯅꯗꯣꯔꯦ ꯍꯦꯛꯇ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯃꯆꯥꯛꯇꯗꯤ ꯍꯣꯇ꯭ꯔꯣꯡ ꯍꯣꯕꯅꯤꯅ CBIꯅꯁꯨ ꯃꯃꯥꯡꯗꯁꯨ ꯐꯥꯒꯤ ꯇꯥꯕꯁꯦ ꯍꯟꯖꯟꯅ ꯊꯣꯛꯑꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯏꯟꯚꯥꯏꯠ ꯇꯧꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯦꯝꯁꯨꯒꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯤꯂꯤꯇꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯤꯡꯕ ꯉꯥꯏꯕꯤꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯖꯖꯃꯦꯟꯁꯤ ꯔꯤꯖꯔቭ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤ ꯖꯖꯃꯦꯟꯁꯤꯅ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯔꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯣꯁꯨ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯤ ꯑꯗ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟꯁꯤꯗ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯣꯏꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯀꯣꯠꯄ ꯍꯧꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯐꯤꯗꯝꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯤꯡꯕ ꯀꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔꯁꯤꯒꯤ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯧꯑꯣꯡꯁꯦ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯟꯗꯣꯡ ꯇꯥꯟꯕ ꯈꯛꯇꯒꯤ ꯁꯤꯅ ꯌꯥꯝ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯃꯥꯡꯈ꯭ꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤꯗꯤ ꯊꯋꯥ ꯁꯥꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯥꯎꯖꯩ ꯑꯃꯗꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯍꯦꯟꯅ ꯁꯦꯟꯁꯤꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯗꯥꯏꯗꯅꯣ ꯁꯣꯏꯔꯤꯕ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ FIR ꯄꯥꯟꯕꯗ ꯁꯣꯏꯈꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯃꯗꯨ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅ ꯔꯦꯛꯇꯤꯐꯥꯏ ꯇꯧꯅꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯐꯨꯜ ꯏꯟꯚꯦꯁꯇꯤꯒꯦꯁꯟ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡꯗ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇ꯭ꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯀ꯭ꯂꯦꯔꯤꯐꯥꯏ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯣꯆ ꯂꯣꯝꯗ ꯆꯪꯁꯤꯟꯖꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ JCILPSꯀꯤ ꯃꯨꯞꯃꯦꯟ ꯇꯧꯔꯛꯄꯒꯤ ꯋꯥꯅꯔꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇ ꯔꯤꯀꯚꯔ ꯇꯧꯔꯤ ꯆꯨꯔꯥꯆꯥꯟꯄꯨꯔꯗ ꯂꯥꯡꯕ ꯂꯣꯏꯗ꯭ꯔꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯏꯍꯧ ꯑꯃꯨꯛ ꯏꯟꯚꯥꯏꯠ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯣꯠꯇꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯇꯧꯕꯤꯗꯕ ꯐꯩ ꯌꯥꯝ ꯊꯨꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯇꯣꯛꯄꯤꯔꯒ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯖꯅ ꯆꯥꯅꯤꯡ ꯇꯥꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯑꯃ ꯈꯪꯗꯣꯛꯑꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠꯄꯨ ꯁꯥꯒꯦꯔꯥ ꯀꯔꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯀ꯭ꯋꯥꯇꯔꯕꯨ ꯁꯥꯒꯦꯔꯥ ꯑꯦꯅꯤꯊꯤꯡ ꯁꯥꯕꯗꯨ ꯁꯥꯖꯁꯅꯨ ꯕꯠ ꯑꯦꯠꯂꯤꯁ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯗꯪꯗꯤ ꯐꯖꯅ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯈꯪꯗꯣꯛꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗꯕ ꯁꯔꯀꯥꯔꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯇꯧꯗꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯗ꯭ꯌꯨꯇꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯝꯄꯦꯛ ꯇꯤꯚꯤꯒꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯗꯤꯁꯀꯁꯟꯁꯤꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯂꯧꯖꯔꯒ ꯑꯩ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯖꯥꯔꯥ ꯀꯦꯁꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯩ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯛꯆꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯇꯥꯏꯃꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯨꯔꯥꯆꯥꯟꯄꯨꯔꯒꯤ ꯏꯁꯨꯁꯤ ꯂꯣꯏꯗ꯭ꯔꯤꯕ JCLPꯒꯤ ꯏꯍꯧ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯋꯥꯅꯕ ꯌꯥꯝ ꯇꯟꯅꯕ ꯇꯥꯏꯃꯤꯡꯁꯤꯗ ꯁꯔꯀꯥꯔꯁꯤꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯩꯅ ꯇꯥꯟꯖꯥꯁꯦ ꯂꯧꯔꯒ ꯄꯨꯊꯣꯔꯛꯄ ꯃꯥꯟꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯐꯤꯗꯝꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯅꯠꯇꯕꯗ
फिदम तसेंग मोगी फैमिली डायरेक्ट थोपनीना तसेंग मखोइन कंसर्न होबा मखोइन हेना वाबदुमुदी मेक सिंगे तबुदु हायो पोसेक्सी तसेंग मणिपुर की जेनरेशन लाकदब मयाम की अमसुंग मियोब समाज की ह्यूमैनिटी एट लार्ज की ओनदी सिम अम पुथोंबा इसिदी तसेंग मक अखोगी तंगाई फदना तोहुम थोपनी हाबदो सरकार दि फाउदब जाला अदुबु मतंग से अखोई कै तोबता हुसी मसीगी पाखुम से खुमद्री ममांग दा आइना हाजिन बमतंग लैरिसी CBI ना पाखुम पिरे मसी अखोई लोखप ngamdre maram di noi FIR ma resa tawdobani na खुदक ए फरे दुदि तौरगे अखो एफआईआर म रेसा तौरगे सि तौबिरो हाइबो यायबा तुमिन अदुम लिसमिनेबा अदुना ताकपदि मसी अखोगी लैरिबा सरकार सिदा असिगुम तनो म लैरे यामना अमुक थोक्त्रि मोंगदा मसिंग याम लब स्किल फंगे अर मसी करमबनो कमाई तौबनो थिगेटबगी मागी तंगाई पदो सोयबद्र मथौदो तौगे हाबिसे खंदबा जानी मदु मक्तना CBI ना हाइराव फावदा यस ओ केस चलमद्रेबा अखोई सोयबनी कावबनी अम तौबनी अखोई FIR लखचरगे अदुगा मु थारगा सि तौबिरो हाइबगे प्रोसेस लेतिबा अदुनदी असिगुम्बा सरकार सिददी अखोई मसी मखोई मसाना खंगना मसी तौबम तौब थबकसे तौने हाबसिमदी अखोई थाजा फात्रे अदुना जी तंगाई फदना अखोगी सरकारना अखोगी नमफुदा सखिबसी यागदैरा नंतरा अखोई कमिटी ऑन मास ग्रेप कानसु सेम करे फ्रीडम लेरे अदे सिविल सोसाइटी मयाम लेरे ह्यूमन राइट डिफेंडर मयाम लेरे तुमगी जेनरेशन की खलगा नंतरा मियोब समाज के नंतरा खलगा अखोई करि मखर तौब मथौ ताब्रा हुसी मसी मतंगसिदा थमजनि मोदा लैरिबा कोर्ट की जजमेंट सु रिजर्व तौरबनी नान से तांग अमदा खनागिबदु मदुगी राय अथु मतमदा लौथोरकनी अदुगा करी लाकदबनो हाइबगी पॉसिबल आउटकम दुदी आई मदु प्रिडिक्ट तौबा सेशन तौबदुमुक्ति मदु अनएथिकल ओय मदु हाइबम थोक्ति आइना हाइबदा खुदोंचा देंगोंदसु अदो लैरिबा फियम सिददी अखोगी करिगुम्बा मसीगी थोदोक्तु केस अमा लखलगदी क्राइम सिनेमेक ओरकदुरिबनी जगह से क्राइम सिनेमा अदुददी क्राइम सिंदु डिस्ट्रॉय तौबसिंग कदुरिबा मखातना तोखोब खतोब तौबसे अदो मसी लेंहनदना थंबा हाइबसिमदी मसी याम चुम्बो वाफम ओइगनेना खले मतंग से लक्ष्य से ह्यूमन राइट अलर्ट का तरोगा अखोगी इवम ग तरोकान अखोगी फेक इनकाउंटर के 1528 की कनुगा से सुप्रीम कोर्ट नगा खंगबीर पकसे तसिरम अखोगी ए बिग step in the right direction and अखोई human right की यामना चाउन माइ पाकपद नतना इवम की families अखोई victim की families में यामना अचौबा साम पिबने लौजे लाक्सनगी point ती तसिनमक अखोई 1980 दगी 1999 फाउगी मरक्सता from 17 to 40 years फाउगी मनुंगसा मांग हिब enforce this appearance related with insurgency की केस नातनीना तसिनम मजो अचुम थोलगदी मसी इंडिया गवर्नमेंट अमसु मणिपुर गवर्नमेंट अचौबा साफम पिब तारगे हाबी वाखंदुगी याम अकीब लेबनरा ngसागी खोगी पोसे अखोगी थैदोक थैजिनगुंबा मयाम तोबगी पोसम उ फंगी yam chumi masusu oibi yai yam seng hairagadi disappearance ki matang sesta akhoi manipur da su at least 23 cases ti sungsoi soidana masi sifaina pharaga manghan gi bani hisigi magi legal process amada chathadana leibani aduga manipur da gi yam hena masing yambada kashmir da mass grave mayam ma phangibagi wafam lei amadi punjab da su कनो मैम क्रिमिएशन तुमिन्ना मई थादु उम्बगी वाथोक मैम अखोगी पंजाब की इंसर्जेंसी की मतमदा हाइट ऑफ इंसर्जेंसी द तौबगी केसी अखोई नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने इन्वेस्टिगेशन तौदना अदुगा मसी सुप्रीम कोर्ट फावो यौनदना मसी वाफम से अचौबो वाफम मो इन लई अदुगा अमुक यूनाइटेड नेशंस की लेवल दसु सुमाइना एनफोर्स डिसअपियरेंस सिंग सी यादे हैदना कन्वेंशन ऑन protection of all persons from enforced disappearances haidana adugi convention lai masi India government na 2007 da soi tawre aduga 2008 ki universal periodic review da haidi kaino mayam ma atopa leibak mayam na India gi human rights record si examine taw matam da masi gi hairiba potse chumna soi tawda natana ratify taw India ta seng na masi gi potse chatno haibagi recommendation si United Nations ki working group on universal periodic review dagi lakrabani adan 2008 di India na masigi recommendations accept tawi hoi akhoi yai masi tawni na aduga amuk 2012 ta amuk hanna universal periodic review da amuk ka hanna nang hana tawni hai ke bodo huju phawa tawdri pedo boi tawdri no masi rectify taw hai si amuk ka su 2012 ta lae adung 2012 ta de akhoi tawroi hedana amuk chele India government se aduna haibadi mi ama citizen amabu pharaga मसा भाव हेक थीब खंगदगै मांगहन बाइबसे याम चाव क्राइम ने मसी इंटरनेशनली
ꯌꯥꯝꯅ highly condemn ꯇꯧꯅꯔꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯝꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯗꯁꯨ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯍꯟꯖꯟ ꯍꯟꯖꯟꯅ ꯃꯁꯤ ꯋꯥꯊꯣꯛ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄꯅꯤꯅ ꯃꯁꯤ ꯇꯧꯒꯅꯨ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯉꯁꯤ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯕꯗꯤ ꯑꯦꯠꯂꯤꯁ ꯀश्मीरगुम्बा पंजाबगुम्बददी मोई स्टेट गवर्नमेंट थवाई खर यावे मसी मतंग स्टेन अमा लौदना मसी तौगदौनी हैदना सेंट्रल गवर्नमेंट परसू तौबई पोचे तौवेबा अखोइगिना लीगल एडवाइस फत्तबगिरा नत्रगा लीगल एडवाइस फमनगिदना लिथोकपा हैननबगिरा ngarang nahan da ILP gi irang hawbudasu Manipur protection of khoigi Manipur people protection bill dasu kano money bill loigadau da oiramdrega finance bill loigadau da oiramdrega in tawrise adum stillborn henba miyam gi aspiration miyam gi pamjari base masi se nahaktang gi khoigi mit thup na bai da mangtadi tawre action tawre di haiba manung do hotrong hona leibase khoigi leiriba present government da legal advice to biri se sathina incompetent oibra natraga haiman gidana praja na pam sing se either political will je praja gi pot se thugai raga nungai jabra ani si marakta amadi leire masi problem se amtang tackle to bam darkar oi natraga di praja gi aspiration mayam se hanjan sumaina sum thudek piba thugai bi se in the long run government gi su phatte praja gi su phatte ya mek sing thambi koi manipur gi saka gi level legal gi level myu sing si yam haiman bagira haiman baduna koi praja gi ningbu thung handibra amasung yam ne hena khangba he lubeira amabu ore manipur praja na ningbu thungba praja myam gi aningba pam gi bosak tu thungan bangam de fam thambi loina international gi oina enforce this appearance nampu da ko gi manghan gi khot ki ba se masi convention oina united nations gi convention levis da bharat sarkar da masi kyara hana pir phaw ngasi bawda india government gi side gi masi da willingness positive of response ma phakak pi da ba se ta seng namak ko gi lai ba gam thibani serek sida ko jababuna habi gi matungina ko manipur sarkar na so hena proactive action lo bi ga du ngasi baw lo khotna leiri hai ko makhata ba da kari to wi hai gi matang khoi khana ba laksage adu matang so de break marujage break ki matung da koi tunan jarke impact news ki manung hon amiyang ta dan lebiu break ki matung da myambo amukana tram oksari ekhoi ngasi khana jare bisi mamang sai gi 26 December da Tombisna high school da gi phangi ba saru sarang sing adu अखोगी मतम खरा अखोगी कई साब खोप लेफ्रु मतुंदा ngasi दिगम मनपुर सरकार की माइकै दिगी अखोगी जेसीबी ने सिंग बसिन दुना अखोगी कई साब अखोगी मरु ओइना मार्केट सानब की थबक पैखट पहोकीबा करी मरम की कमाने पैखट इबनो करी ओंबो लेखरगे हाबगी मतंग दा अखोई खनन ने तंजा दो लोजबनी मखाता नमु अखोगी ओजा राकेश की मुखजनिंगसी Manipur myang matam ru tan giba asobu dabi se DNA test to natra carbon dating process to buni khangda amani khangde identify to bi hobani kari gidam to do government turn down to je ta se the investigation ama yaudra di hai posak se sunya yadabra ladies sini akhoi gi mi gi mako nipan phange skeleton khara amuga aduda lejuri si khasai gi chumna chum isam jana mi ma khoi natural death oba matom ta sum sahi yama adana sijagi ba adu oira phabu da su mi ni pan ma jagan bu pulap sum siraga lebdi oiroi adu di ka dogi bu haibo ba phum se khoi gi homicide ma culpable homicide ma madu murder tagera taroira haidi homicide am di lere culpable homicide am di lere madu khoi gi amounting to murder adi mi hatba gi ganu oigera natraga chingoira amadi leireba adu oragadi madu thigatpa madu karino kamai tobno adu ma unnatural death lermi se kamai tobno habdu di investigation torka da khangneba investigation saruk amoy na ngasagi DNA tawba carbon dating tawba ma tawba adu gi investigation saruk amoy jagre adu masi tawna bo hona bada akhogi yamna scientific ba no technique mayam darkar lere adu gi damaktani akoina ngasagi praja singna ngasagi CBI re sinaba ha adu to bara to mayam haigri siju adu da khwaidi gi ngai budi adu maina leiraba matung sida CBI re sinare hari sida akoi manipur sarkar ju apong mi khara na chalai budi nati adi yamna highly competent oire haina hairiba bureaucrat officer sing technical he mayam na tawuna chalai rimni aduga adumba chalai ba matung da CBI रे फॉर्मल सिनना बगी नियम चुना थाबा मतम ददी दरकार लेबा कनो दु वफम दु यौरम दना थारमबा अदुना अल्टीमेटली सोमदना ngasi कदोगे बु अदु हाइबा मफम से सगी डिसेंबर की डेट 29 दा वारेप लौरे थारे अदुगा फेब्रुवारी थादा CBI ने खंगले अको सी तौरे सुमाय तौरे खुदिंग मरोय हेजे अदुरगदी असुबु रेक्टिफाई तौरगा अदु
थाबगी वफमदी लेतीब अदुम लेथुएबा असिनसु मरम ओइदना ngasiगी अमु तौरबगी वफमसे लाइनेबा अदुना हौजिक लेरिसी अखोय हौजिक कनोदा तारीख अमदा पांथोकिबा हियरिंग दुगी मागी जजमेंट रिजर्व तौगिबदु मदुगी मतुंग इना अखोय करी लाखबगी हबदु अखोय येंबगी तंगाय पदबा लेहेना थकली मतंग सिलेक्शन सी वबदगे अखोय मरुइना हाइ मफमसी CRPF लेखरे BSF लेखरे मणिपुर पुलिस कमांडो लेखरे अदु कनागो मियोय खरना सो हाइगिबसु लेरे हाइबसी हाना डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लेरमबगी मसी मोर्चुरी नि अखोगी मुक नि का हाइबसु ले मा तौदना हाइ पोसक्सी अनिसी कॉन्टामिनेट ओइबे याबो पोट अम लाक्रा नत्रग मसिगी ओइथोकपसु लेब्रा अदुग चिंगनरिबो फुमदि मैम चिंगनि पोती हौजि मांगिबो सही सिंगदुगी मनुंगदा ग्रुप ग्रुप ओइ लेमबदु ngसाइगी कल्पेबल होमिसाइड हाइब्रा मदुमक नतबी चिंगननिगा मसा याम लेबने अदु हौजि अदर साइड ऑफ द स्टोरी कदाइ बोद मसिगी मरक्सदि रिलेवेंट ओइने लोबु याइ याई अखोई बेनिफिट ऑफ डाउट अदुम पीबे याई पोचे तसेंगना मी असीबा हुंदो अम्ब ओइरमबसु याई अदुमकु मदु तसेंगना हॉस्पिटल अमद मी अम सिरगा अखोई हेक्ता कनोदा पाथी कोमथिदा हुंदोकनी हाइबसिदी अखोई हुजुजुक लेरिबा हॉस्पिटल जिंगसिदा काय काय हुंदोके हाइबगी क्वेश्चन जे हंगबा याई अदुसु प्रॉब्लम नि अदुसु सिफाइना डिसअपियरेंस ओइहरलमद्रगसु डॉक्टर सिंगना यामना इरेस्पोंसिबल ओइबा बिहेवियर अमा तौबा हाइसिसु प्रॉब्लम नि अदुमकपु हाइरिबा पोतसे अखोइना हाइबदी मदुमकनि हाइबा नतेबा मदुगी लाइक्लीहुड सि याम लै मरमदी मसिरिसदा सिक्योरिटी फोर्सेस ना जही असुकुइना ऑक्युपाई तौदन लेरमबनिना अदुगा अखोइ कंगलागी इंटरोगेशन जॉइंट इंटरोगेशन सेल्स गा याम नंगनै हाइजरिबा अयामबसे अस्वाइदा फूरगा लोइशनगिबने हेन मयामना पाने अदुना किलोमीटर अमगी रेंज दा याम अनकपदा कंगला मनुग फुमगदी खंगनरकदौना अदुदा पाथी कोमथिदा इंधरमगी पॉसिबिलिटी से याम चावना लेबनिना मसि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन तौबियो हाइबनि हुजुजु हाइसे अखोइ अदुनि हाइबनते अदुमकु चाही ngasi नवेम्बर यौसलकदोरे हुजि अक्टोबर कनो सेप्टेम्बर लोइसले अक्टोबर यौरबनि अदुना था तारा चुप्पा अमा मोइना ngasi बाहुदा कैदौगे सुम असोइबम गायरगा मोगी लेबाक तौननबगी दुदंग सुम गायबदौना तौवेब सरकार की मथौसे प्रजा मयाम सिंगसिगी मागी अधिकार मागी मांगरिब सिंगसि अचुंब पुथोकनबगी ट्रस्ट अमा यावरक्तबसिने अखोइना यामना थवाइ नुवाइजद्रिसे अदुना हुजिक अखोइ करी तौबा याइ हाइबसिनेब क्वेश्चन दि हयेंग जजमेंट सि थोगला कांदा करिगुम जजमेंट सिस्ता अखोइना सैटिस्फैक्टरी अखोइगी फंडामेंटल राइट मैम अचुंब थिदोपगी राइटिंग से पीद तारगदी अखोइ डेफिनेटली मसी अपील लम चलगा अखोइ सुप्रीम कोर्ट अप्रोच तौब दरकार ओय अमदी अखोइ यूनाइटेड नेशंस की वर्किंग ग्रुप ऑन एनफोर्स एंड इनवॉलंटरी डिसअपियरेंस दा सुमाइन तौदना अखोइगी होल लाइरिबा एविडेंस मैम डिस्ट्रॉय तौब पोचे अखोइ फैमिली की तरफ तगी सुमाइन तौदना अखोइगी गवर्नमेंट ना हार्ड एविडेंस फंग भाव कमाइन तौदना अखोइगी ट्रुथ सी थवैमकी मोइना डिस्ट्रॉय तौबगी एलिगेशन अमा सुंसोय सोइदना अखोइ फैमिली की माइकैदगी तौरकद्रा हाइबसे एंगोंदा चिंगजब लै अदुना पोतसे यामना कानदबदा मसिदा एनर्जी मयाम मांगनी या वानी अदुइ महुत्ता खैतंग हेना रेस्पेक्ट तौरगा हाइरिबा पोतसे मणिपुर सरकारना फजना थिदोकपिरगदी मोइगिसु ममाइनी प्रजा मियामगी दमक्ता एट द सेम टाइम इमुंग मनुंगसिंगिसु मागी नहावाइदगी मैचाक अमा फोंगइदो सरकारना होनबा याबदी होनैको हाइबसे मसि फावहनबा म दरकार ओइ प्रजा मियामदा अदु नत्रगदी अमुं खोइसाउनबगी इहो अमुं थोलागदी कनामतगी अफबा ओइरोइ स्नेना हाइजनिंगसे मतंगसिदा अखो जरा केस्टेम खजनिंगसि मसिदा थिगेप मतमदा तसिनमो फोर्स इनफोर्स डिसअपियरेंस समदना सिफाइसिंगसना हालगा थमम्बोगसु मदु सही खंगदेनि सही क्या सुरगे हाबदु ngasagi mangkibra disappeared family singgi potu hola kanda SCDC obi habse laktaini matamdu da aikhogi serak phangdru si asam phal BSF adigi CRPF mayam duni commando kuidri masida akhogi manipur sarkar ga kirga leirigi si leibam thokpa मसी तसेंबदी मसी अरानबा कनो अमनी तौरिबा मुंगसे हौजिक फावबदा आइना थमजनिंगबदा हौजिक हौजिक सुने होय सुमाइना इनफोर्स डिसअपियरेंस की केस अमदा मसी ममांगदा मदु खोगी लेरिबा बनोसिना मतमदा खोगी गवाहाटी हाई कोर्ट इम्फाल बेंच लेरमी महागना CBI दा डायरेक्शन पीदना मदु CBI ना थिकेट पदगी अखोगी कायरंगदगी मांगहिबा तेयाब अलीना मा मदु मांगहिबा मतंगुदा मदु असम राइफल की पर्सनल मोय मंगा तरुला अदुगी मथक्ता अखोई चार्ज शीट तौदना ngasi कनोदा सेशन जज दा सिगी सेशन जज होई सेरापता लेबो कोचिदा मदु हुजिक मखोई मथक्ता विचार छथबगी थबक जथरी मसी लोरगदी मखोई
करीब विचार माई थबक तो लोसलादना कन्विक्शन फंगदी मखोई मिया तादना मतम सांग लेदोरिबनी मसी सुमाइना ओरकदब पोट अमो खकनेबा कईंबा एक इन्फोर्स डिफेंस की पोट अमो ओरमगदी मसी तौबा हाइबसे मसी सरकार अमा पानबगी मागी तौबम तोकपा सोइफद्रबा मथौदांग अमा खकनेबा मसीगी नाथोगा चटपा हाइबसे मसी कइदुंगदुसु अफबदी ओरोय अरोइबना खंजनिंगसी मोरोइना हजि सरकार थाइबा मानु पोस खरा उबो फंगे कोइ म्यामना सुम नैनम काज ममदि रिजल्ट हजि पावदा पुथोकप ngамद्रि अदि केस हेंदे तौकी वान मदु असोइबा डिस्क्रिपेंसीज खरा लेबसु उरमे अदबो तुंगी मणिपुरगी अमसुंग अखोगी मियोइबा एट लार्ज ह्यूमैनिटी एट लार्ज की ओनि ये कांदा हजि सरकार नमा तौनिंग गुंबा लेबा मानबा म उरि पोसे मसि सुंसोइदन तोहनदना अखोगी लेबा म्यामदा मियाम इंटरनेशनल कम्युनिटी फाउदा असिमसे क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी ने मसी तौबा यादे काजे लेसन म पिरम दो होना कांदा अखोगी साइट के हजि तौबा याबसे करिनो ह्यूमन राइट डिफेंडर अमोइना सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन अमोइना करि तौबा याबसे ngasai legal gi lam da de ngasai haije batu ne maina supreme court ta appeal chatpagi port lairi supreme court su hujik ngasai takpi batu maina 1528 ki extrajudicial killing gi port mayam lairi banina sisu aduda club tawsalaga adum hapakpagi yabagi possibility lai atopa mana ngasai haije batu maina enforce and involuntary disappearance ki working group ama united nations de lairi maduda su akoina masigi whole case se uprise the way I combine to evidence systematically destroy the unabagi state na yamna intrigue me am to bugi potsi expose the way I aduga atopa amada south asia gi su oina hojik se akoi kano south asians for human rights and in fact akoi gi hana prime minister biramba akoi gi IK Gujaral masamak yauba forum ama lai aduna hojik se south asia gi oina sri lanka da su disappearance ki potsi yam thoki aduga pakistan da india da aduga bangladesh su sigi problem si hojik emerge torok pagi pulap punjal laga south asia gi oina initiative ama launa na bagi efforts lai maduda ko europe ai aduga khwaidai maru oibadi magi sarkar sigi legitimacy in front of the people sineba kairakadori se ngasi nahan JCILPS ki thoi du su thoina bill gi wana tabada miyam sina sarkar sta kaya bhawa thajadre do adugi manifestation ni huji mak kano da Churachandpur thoi si su bill ahum dugi wangak su na te poche praja sina hairi huji ki ngasi government message da kadai bhawa thajadre ge haibduni adu huji ki poch da su moina machin thidana miyam lagi thaidok na ba lakna taragadi amuk ka su hena praja gi distrust on the state se hengala kadorim ni aduna we are in the cusp of a revolution aduga haidi miyam sina sason se da thajadabagi poche sum hengal agadi Churachandpur like situation Manipur kano da Delhi da thokriba ILP like situation je hanjan na tholakani hoi adui matam du da budi hojik sarkar pai ri miyam se paisa khomba ya khomaga mai gi kai da no Bangalore da Delhi da Chennai gi bisu yai adu in the long run societies da di moina yamna phattaba kano ma maru ma hulam gadra haibase ne khoina khwaidai ki jari se aduna masi civil society mayam pundana aduga government manung da yaubiri mayam sigi marak sida su right thinking people singna masigi potse chumthokna na ba honamina ba ama darkar oi ha wafam si thamjani ya make sing tambi ko even within the government the right thinking person prajagi oi ba wakhalon aspiration mayam se ningba thungna konda makoina achoba initiative lorga thopum thoi likewise tomai to dana khoi civil society organization manipur praja myamna kan honadana haiba akhoi mi gi saru sang phangi ba mayam khak ngasi bawda kadai de sakhre kadai de hingi khangdaba mayam khaki ningba thungdana lelebi punsi amasung miyobigi right fu chauna singnabu mayam singse masigi itiasi matam pumbigi oina muthatnabu honu kanda asoba thaba am paikhatpam toi manipur government na gaba manipur government na paikhatara su praja mayam na pulaka para ama tambiba sum habibu from mixing tambi loina na praja amasung sarkar gi marakse nongmon moi lapthona ga trust deficit ne helagadi lairiba sarkar aduna natraga lenga aduna kaidunu su praja gi khanba lenga mo iro hebo from si thamjarga ngasi gi damta di matang saida loisinam gi tanjal lobjage loina ngasi gi manu honu gi thamda saruk abiriba guest ani ahamta da ko Rakesh Mehboob Executive Director Human Right Law Network adagi Bablu Loitongbam Executive Director Human Rights Alert animapo amuka na thagas phongdok sari loina na miyang tabri punamutgi kaini na baya thani jari